Haka khubor perthai ke jingnya trailang diplomatik jong kari India kala sedang banwanra jingkermen na kebenta ke ship India lani kiling India ke besakut hakatan Strait of Hormuz ke badang syakang Namar ke jingnya kenat West Asia. Ambassador jong kari Iran ha New Delhi ulaong ba Namar ke India kadai ke Parlok bacan bat ke Iran kadon kalat ke baklan ba kari Iran kan ailat ya ki ling India ban yach ngan leng ba kani ke lenti duriau kani ke jingkermen kawan hadin ke jingkren leng ba ka phone hapdeng menteri rang badu kari India Narendra Modi bat president jong ke Iran Masud Pezeshkian hakani ke jingkren Modi ulapan pau ke jingsngukya halor ke jingkan at ke badangjur bat ulabanjur ba ke jingsngan jong kinong India bat kiling jong kari kidai ke benta ke bukong santam Hakajuk kapor la yoru ki kubor ki baay min siem bakaway kaling India ka bakerteng kajak prakash ka bakit petrol na Oman bat kabalasakot hakatan kalala ban mino bat ban peteng biang ya kalenti Shah duriaw. Katkum kijing yathu nakatanat shipping jong sarkar India hadu arpo pratali kiling India kidang sakot hakatay katan. Nakini arpo sautali kiling kibadon lama India bat kibakit rius pa anyaw penyungut kinong trade duriaw India kidang sakot hakabenta semi jong ka Strait of Hormuz kat ba lightly pat kiling kidang sakot hakabenta mingi jong katay kalinti duriaw. Kibor sarkar ki ong ba kajing yakren hapdeng kiri kidang ya chakmat bat kajing temu kalong ban penting na babaro kiling bat kinong India kinla ban ya ngan leng ba kani ka perthai yateng ba kani ka benta duriaw ka bakong san ba jong ka perthai